Maglia, Slán go maigad. Well, bhfuil siar fáil? Ní. Agus ceir tá siúlacha? Ní is agam. Tá atá sinna tá siúlacha, tá sí brain go Dylan sinna méid. Jack, fóga. Dúr tá sé agónio. Tá sé os cin caiici seo de me carma, eh? Jack, tá crinne harga tá agam san jo. Agus tá jab agam mulling géir. Agus geall sí go bhilach sé. Nach cain leat? Go rair a bhága ceann caiici sinna chuna dúirt sé? Hóg an déirú dítúr. Bhuiith tú ceir dúir Angela. Ar dítúr má hón, mar bhfuil sí sásta chuid córa má hóga le í héin agus is cosú nach bhfuil, ní mór ghuiite Uncle Dylan, socrú céint níos sáú agus níos bóina dhéanamh. Jack, le a hell. Tuca mé réidir cinnte mánseo. A chuidir a dálín, impí mar dar a bhórt go nniu. No! Chúna man scéil se hana tom. Céil má hana. Ní má donna géal a ríist. Fá go Dylan for dochúran sa. Ní mór ghuiite an aib seo réite chu héin. Ní gága timach de fedí. Tá má léanta sir a hart. Well, dé tá cúpla láin a ghlacha. Ní mór am imacht, sinna bhfuil rite. Ní málam thu eiceil mar seo. Nach féitach muid cuasaí phléis al in tú. Cuasaí? Cén cuasaí. Le sam. Brianna, céir go díirech tá chu easa te fedí. An rud sin leis a sergeant, be? Se, an rud sin. Well, tá súlam nach gredin tú sa méidir ó Jason. Céir go crína bhfuil ag geist agus rite. Ó, tá said go má, sin ar annach mí hiscin dégóra. Dégóra tá rhaoine chéile. Cén fá bhfuil sé trína chéile? Tá said tárlainn rudaí fecinn sé rudaí a tárla agus teagan sé a tar a mí cheart. Se. Chuann sé dó agus dó le chéile agus féin sé a cúig. Sin é go díirecha. Rita, muid thurálam ach bhfuil éon írinne san méid a duine sé dom. Well, maidir leis a méid a hála leis a sergeant. Is fearra a bhí go mágamsa a nadsvítas as baile. Bhí códa sadran agus sinna méid. Agus tá sam gur fóg sé na íl fóric. Ach aion i méid a dúr Jason ar a brí ibe a baint leis a bóg sin. Chur sé dógus dó le chéile agus tháinig sé a tar a mícheart mar a dhéanam go minic. Agus le bheith mucanta le a fedí sin ar an. Céad a bhí a geist ag an ar dúirt sé fifrigí cé leis me. Cheist himplí í Rita. Brennan na regur mé í. Thug sé póg a bháinúm. Bhí códa sadran, bhí sé gáil wichaslam sin ar an. Agus nábí cheappa, bhfuil tusan anna heachtar éisin seo, héis tríomhíocha has baile, agus rudaí chuir mo lesa. Bhfuil tú gearan nach láirn léanana, go méine mo frísan nach am hacha héin, agus mar bhfuil tú gearan mo acal a thugeal baile leat. Seo bhanis, sean chróna gear go feidir, agus tá súla díam go méid an feúnach go sí. Ára be sé ceart a choirín, be sé. Ní bheith lochtá mar a chu sé dhéanana be sé ghaanta amach. Agus tá sean bhscin sin na feidir agus cáach, nílas a go be ce fáhfuil se chuneal nó a dí sin istint. Se, beidir tá má thart ar lábin. Bú tú ceart ar bhfuil? Ára feidir ní pu go mnála. Háid, lig de cí mar. Bú fendir ce gan smóid. Chuir mena sé cíine sean bhórsin. As ceir bheith ceann lampa dear agus sin as i gíim. Ach ní letrachas a begróna geach go feidir. Scar mé chodín. Iar mar tuir sin luas bháil le tíhtí agus an agus an steachan seo, luas as i gíim. Agus breanna cáach a seanstop sin ní mai ben, breanna kittil sin agus a cána sin. Ní le sam ní mána muoínta. As tú ce fin sean bhála seo? Óra, ní tá díntab sin cáachad. Bháil se chodín? Á ní grabin sin ige feidir cáach. Iarráid, an bú sé sin cumta go fiú tan deabh sin géir. Iar tú sé do mostíí an gona sé cíní úlas le. A sé me go bhlámad an fin sé na gí chuile hóla. Cogur me seo le a feidir, ceach bhfuil sacrí hen na baintse go le ra. Sem má go. Dá mór an sacrúid an take na tíú. An bheith stimráil na chéras nach an arúta táchta. Na chálainn agus an chéhann láú nóg mar sin. Bhfuil is go gur an tsean seansí le gundagam. Mar bhfuil sé ró go chodín. Níl siad a feidir. Bhín ceartta agus an ceiste chun orra. Bhí me sem héon mór le séúil bháinach. Táil me smíine ar a mar a go gurinn sin ceiste go sin a bheachta sa mar chléabúna na sem. Mí le chlé mar gáhacha.
Well, you know what's a going to do in the town of Indian? Níl stoi, rud atá ná an duine. Tá seo bheith sí. Tá mé gimocht. Jack, impí mort. Jack, ní féidir an fannacht. Tá crunne sin hana bheith táchtach. Agus bé an fan mún gar har íche. Agus níl an rud atá mise denna táchtach is stoi. Tá chu deib táchtach chumá. Ach níl se chu táchtach leis an rud atá idir lábh ætsa nach in é. Sin mar a bhí se riomh agus mar a bheith se go deo. Jack, ní hé sin é. Jack, síis. Síis go pléimú seo I gceart. Brenna, an buntáiste tá baint le An buntáiste atá baint le mo jobsa ná nach bhfuil se táchtach a chorbe. Nach in é tá se chá siimplí lei sin, se déanana dhéana agus mé mo cholle agus ar a thurca dilna ag an am céan. Ní hé sin é a Well, chorbe. éislam Tomní, hen chátí brín siar a bailach mise. Is bhfuil gasar a bháin ar a glónacha cean eile ar a cíachas í bácail cácaí an am céan. Ná maslí mar sin é me, Jack. Tosa atá go má waslusa. Tosa atá gur a ról na máthar a leaganar. Ar ar bhuiice mé leis seafóid a dtíomh mo híal. Seafod, bín ról na mrá chéile a leaganar a migónaí. Smoine Tá jaban is sem, ach sol mar rá jaban. Tosa bhí chola mach an sinna gobar chuile lá, mis a bhí fanta smáile. Seanú nach réon jab agad. Agus bhfuil túran dá laiada ce chuir wathe sin humsa. Bheith sitin seo fágáil sláin leat a chola waidin. Breanúirta dul amach an sin sa dán mór, áit rá aine cháchart, gan tracht ar chlú agus cáil. Bhí sé sitin seo fannach nó go dúcáháile tránóna le scéalaí na cíns chum. Bé gur bheith páirta chunta. Ní ríor méort ach ar a thuirsc an gasar a bheith lá a bháin. Lá a bháin, seachtain a bháin, caiithí se bháin, cén óra stoppa sé. Ní máthar duine me. Gus ní baint ímeach an nuirta. Ní sé sin chóir, Jack. Déanam muid na cuairmi seáil go léir a rint. An dhéanam? As cé rinne an bricfast ar máidin, cé dhéanas an níocháin? Cé lán amach an lehrus? Tá gá fón sa teach, chuir lechar gona cid. Great, so that's an eyelash tint and a leg wax. Oh, Linda, that's perfect. 4 o'clock. See you then. Bye. So, did they go to torture chamber sin a stool? Is beauty parlour is Sheila. Bucha tain tríla wants as what again. Camaro, tonkuts gonna treatments pinwar. Agus few as steda. Anyway, it's gonna fitness video eh. Dating dan in Malua leis an store. You know what to get a special reduction on. I had a beauty treatment smoking. Tá ceart agus Sheila ní léon treatment ag testa bhhaid. So, well, let's jump them up gore long on you. Oh yeah, vision days. Do you want a coffee, Jack? Kinship. Hard feel a hain machine. Oh, dead on. I just put me chills lasagna. Well, I'm going to really blast it. I guess nation. Sure. Well, the couple of the dinner shahar. May I say at the end of there? No. Kinship, Jane. The Ishki also radiator. Well, Leanie misses who's the Jane. Hey, weet ik mag van noemen? Go on, lig though. Oh, sure, Liam. Brianna Hart. Tá tarach boltlin agus an mating season in full swing. Carcael Orlean. Ac, na bi roada. Rita, with the gun engine done, can you guess it, Jason? Níl tú gur sin a pléirí de fadí bhfuil. Because your curse shocker and gomor. Oh, Jason, then I team tuisach a cantar Jason. Ní mai eolar Jason a dtíar me seirtaí hecht bhile. Can't go. For ear to arm talk to my machine. Tá a go mac ar fá. Rita, am I missing something here? Dír me ortaí hecht bhile, chun cuasaí adrane phlé. And when I made the door, Jason, and the curse shin. Chuile óir í anam iirecht lautlet, tegan tú éis a go gceist cheanan chéama. MP marta fadí nábí chu rudaí mo lé. Cá tú mé frost. Ní féidir am got rid of Hogan to stock. Ní him got rid of tar shoe and chalk or a bit. Paddy. Oh, hey, man. Think I will do. Hey, Bernie, we're man komen de hoofd naar Rhodesia. Is Neil verder? Tell a while on, niet eens maar ook into. Vet uur te reizen is, right? Gur míle má a feidir. Ach braham go me hééis ben nach ríd an neidir go húna. Go me chlugin measci so slub. Ha wel, tig me ho. Ma ha gan ar win hinner ta míle fáiltrúð. Nú goile. Ús had ma harta.
Bhfuil had a cost an wholesaler. Gur maith a feather. Sure bíann an erit an rudaí tastal nach bhfuil samsa go maith. Tóige uidir behagrasta. Tas a taon cailse, right? Hey, oh, Leo. Tú go bud harb in your bhfuil? Bishop tama. Fánar go hóga. Hi, Liam. Should surprise us. He's white. No, just a second, sin maid. Liam, and just sit supper. Could be the customary. Sin éicem sin customary. Oh, go le, camera is his point with. Cyn ceann is far let. Tá me gar gún around no. Ceann sin mun lí gara no and ceann gan muint le be. Puke berlatain. Agus an munel, chorg mach se ard no eisiau. Ceann ísel beidir. Nus, cech ros am gynnyr sin. Wel, ni flei meni smw leta. Surprise feson, ni fes ad cynsor gwn feson gydig y fec, twa. Yeah, well, ní lorm yn ní smwmr sin. Ogs cyfyn the bridesmaid, fi me smwyn efo'r hila, agus Vanessa. Ach, ní Vanessa yn sio? Níl, ach be me lawrt le her y fôn. No, ta mohyr y dol y feos, so be si ras wadrif na baintse. Gian cobl siach yn dyrn. Ach, lach nid yn o anw. Ach, cards lam yn fyrta cwb. John. Hi, Roger. Hi, hila ga tu ta baby set hal nio. Oh, much at all. Brenna, pleimad a se look irisht. Na gúni, sais colla fe sort yn caca chulahort. Yeah, we sin ar the sour. Hi, Emer. Can I tas ar sgal? First people near in Ishkan. Or vish? Yeah, we are in Brivision School of Huna. Wel, so gos na sian nenti, ni ro eich gyr beis na sgol ni. Kid for Irish. Wel, lefer siarad me fi annig yn am sin. O, si ta dyn yn antogi let. Brenna war sin yn ish. Ta si swefni agos. Cha mi sian wajan ar ffadig giri a swefni agos, ta si swefni agos yn ish. Cogul magic touch. It's probably not yoga. Wel, ta si sin sa fish. Probably my horse go on kids. Ar ffadig? Yeah, be even them. Siabag nach chweir. Perry, wyl si desi mas tu? Wel, ní hwrig eisiau nis mod triblodio dy gytchnis. O, gyda mi yma het y Ferry. Fi si gael i cynnal ploch dy sy'n siarad ffad ysfys a brysty. Sianis, bai rwyd i gyntl nichiad? No, gormad. Sio, si sy'n sy'n, bai rwyd i gyntl? Wel, right, bai bowl o soup ag mar sin. Ja, fa mi chef. So, cain o'r festo filler yn y boed? Yn ocht. Ocht? Ach, nil toch taki? Ní mór dom I macht. Mo híon beag an sí san héana is I ras nar dúm. Cai mé éilhás a ríis. Gur mágad bhíte. Just like home, Jack. So, sydd mynd yn sio. Hi, Rita. Ty reib? Wel, siwm gymryd lasagna gwmsa. Tu hen ich hwn? O, roedd cene. Amra? Siap ei anwagin. Ein rwyd le nôl? Actually, be cer o cwrs agin. Anra, lasagna, pudding, coffee, all works. Hag yma. Pa gael I gymal y reit yn siap adi? Stoch a gohfuil. Ach, wyl do brod o lasty? I'll tell you one thing, Jack. No bhí mar postí dosach. Níor ceap mé go bheiking an lá, an a bheiking. Bhí teag dul amach ag obair lá an amsra, ha? Can trácht a bheithin partner mar áit mar seo. Sa gaffes callú do gona mara. Agus mi sé gceonaí ag ceap ag méchorm sa slí bheithe bhainte amach. Na bile go léir a íochas ma stúm féin. Ta fi tag i'r sail. Go on as I have relationships, yeah? Bhí aráilio mé, Jack. Should take in a demarcation lines in amach nor tá bert mo higober. Tog my hain agus tamar hampla. Cén a jab near chorgum sa yana Somalia. Get a chorgad Tommy, yana. Cheer up. I be mi imi ac ar fa ga yacht. Cyrra way, yeah. Ní si cwyd on a sin, wel. Yeah, well. That's good. Mae'n yma roedd y big o'r rai edrych. Wel, haf ag yma dweud fi heribi. Oh, so tá rud a cinse do ra adrin, well. I'll let you know right, all right. Dar seo. Léchar na lovebirds. Tá sé Jack ar cibnah go raibh mar go léir mar sin uair amháin. That's okay now the Warris in relationships in Pappy. Nílas agam. Bug sí fada go leor, seach le chéile. Hang mé féin as má bheabhar.
I'll make her so upper snatch cane at a rita. Fix a jack race in a chasab, huh? Don't mock gawk law and English and dinner will twin rawlish. Been brush the test all ago this time. It's come I came as grant I get that hele. Dima arms and ish coming on effing course to show you Oh, well, you know how I did. Oh, mine's done radio pobble. Ach, comparison to them heen, need oil on me. I can't come out and tell like good or was. The more that you hear me with a null again, you come in and ish. Well, palito. Take a knock, Billy. Knock with my job on show. Well, early to my heart, I'm some shit has been out the vest good hard. And you should more in the substitute, don't you? Oh. Kermit Lake or the Gaki. Guy. I guess Kermit Fax Huggett. Gakla. Gala. And I be talking that now. Kehui Garrett and Shylock. And others sound virgin a mac of upper. Then I became in you, Wack. Well, I like the in first year, Cliff. It's not well Dylan, eh? Is Dylan? Dat is een buchenma. Dat ik toch. Van gegleschen om kutam. Was je aanstastelen nach mij? De mission on brood was freshen. Nobby boor voor de war. De mission shocks turn me arrow achwet. Beetje jar morgen hiskent twenty nach mij. Dus je jacker de war hiskent. Dus jacker more hiskent freshen. Nog lessen is ik me op torch arrowet. Jersey komt me roebuks nach me aan de ene. Ach, Tommy, na hoil. Ha. Ach, niet haar daddy shit. Bij sishen wat niet tiskni. Colin, zien aan mijn gast om af. Je moet zeggen met gewaars en dood verder. Oh, je stroom bij hier, het is echt goed ding maar, ik kan toch. Ach, geen John aan jou thuis wil gemaakt, dat is het. Maar moet je eerst elektriciteit gaan zeggen grote gas bij je. Lector. Is dat zo freaking krauw? Ach, kan je haaien? Oh, ik maak je waaruit. Ach, 400. Wel, kaart toe raak moet je reis aan job je me. Als je vet freaking prijs krijgt, die jongen hier. Je kunt nu raar hoe zeggen tot ze. Nee ja. Je kunt nu wat. Hij een poest aan de schoenbroek in sprijsgeld dat toe bij. Colin, dit is toch helemaal van jou. Nu is hij om kan rood. Vriend, hulst nog wat van was dan nog in de steg gaan. Hallo, nee, 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 sweet time al om zo. Wie had dat? Dan moet je daar de helemaal gedaan je schrijft naar de kostjes toe. Moest je man hem nog wat hadden fikkie voor hem. Goed maar een riem daar mag maar bij. Dit is gewoon Colin. Er is het zo heen en je vindt het tadding zich dus. Hé, moes. Zijn er wat op jou zien zien daar? Ach, hij hand groot. Ach, daar Colin, ik wil je de goldmine nou. Goldmine. Goed je. Je gaat de plezier uit glas dat toe bij. Dat doen we niet hè. Die farmers zullen zich niet hartig heen. Hé, moes. Hoe is dat je dat kan talen doen? Dan moet je gaan toch al die old chicks aan. Ach, hij Colin. Friggin' day, old chicks. Was je warm? Ten je koers kan even mee. Wees koffie vet zo. All right. Let's check over anything that should be smacked on. Tá good sin rá le. Fe se goháil agus an leanta sa bídá. Go le híle tá Carla hir amart. Cin ce garis? What is about the bridesmaid? Oh, Bernie, that's brilliant! Oh, agus dúirta go garatan. Ja, well, orintanta bíon daoine coolach fís lei sin. Oh, that's deadly. Hey, hen! Bhaite sin tá Bernie go daoine cí seam bheith na bridesmaid aquí. Oh, shit, ain't it? Well, it's not go le cara go manis, bim jobs fel mas sta go gaile go careta an. Ni beth ti fi agus me aspalia, huh? Hallo, ram sta still nog 100 petrol. Right. So, ik denk jou, dan is er iets met je. Niet samen.
I must win a wild silk. Oh, but shouldn't go on to. No, Georgette, no PVC. So could be bridesmaids to go to Oh, well, we must win a Vanessa, come on. Deadly. Robbie? Hiya. Ooh, dat doe ik aan jouw werk zijn gewoon, hè? Ja, niet kwijt van mijn dargen de kaart zouden. Nou, hebben we nog goed voor te maken, maar niet wel. No, niet heen en weer hashtag. Zo, en dan kan je naar vader lang? Neil, agus niet wij. Wel, tussen de eerste aan de hardware vader gaan ja. Yeah, just like my Tom with an eyebrow van professionta. Wel, ik maak op een kamer daar niet. Yeah, dat sheets en galerbrak als je zeggen. Nee, ik heb een kapje aan de lucht, oké? Ik hoor kaart. Oh, een beauty parlor. Some beds, manicure, pedicure, muscle firming and toning. Je wordt iets meegehaald? Yeah, niet ik om je kaart spelen naar wat is je. Oh, Robbie. Because like achterut Cecilia, you get what you pay for. Verhalen. Beter gast niet niet was jou de eigen nacht. Nog fewer vader. Ah, no, it's few. It's just like a Billy show. Like, yeah, I don't know what we do her for. Oh, Robbie, niet hem serieus voor. Yeah, just like, she's coming no door and coming via pasto. So? Well, an on show is coming no door. Ooh, Robbie. She'll go crossed wires is your main suin. You see, I'm coming no door. She not coming is cost she your father. Je didn't. Nou, Wilhelm. Waarom moet je nou zalig zijn? Als je kan weer weten niet. Winkels aan aanstellen naar mij. Kan ik gleich een chef in beetje dit toe, smit dat toe. Kan nappies nu. Oh. Tu bag nach Ryan sin is Jason. You more definitely gonna. I are tidy go lower margin. Kef with the marks Sraith, eh? Cuisoch. Care the face der margin. Nats agus gailge. Oh well, ni ve an I bed lashing well getting, eh? Care fin the mats. But then head for per no dar paper. Ma fágai. Ni me fear fin the Ma bí a fearú fuha. Ni me for the mark. Bí a gear fall amach. Sin an aibe talatsa. Tas mot isvat vi gachten elegs. Gachard voor de heen geld. Oh, not possession in the shitty Jason. Maar dat dasong ni chweeg nou goed zo. Dear me art base of a heart. Like I'm toshty something a dish mahori. Bí tere leis a dúirt me leat. Mar ach tis agus de bhéal mór, ní bhah teir go leis ar na báid an Mai allar mo bhéal mór, níl bainser behamsa leis. Hín agus do chud seafóid, tá me tú ráhagat inis. Rach éine má gansa gom. Sin seo is na jeans ví tú chuirtú. Tású agam go nairá leat sa scrúda. Nach ná há tínta ne fedí. Mar dút mé hena, tá mé gimach agus sin. Mom, yes. Rímar, céir tá ceir leat. Tipper si fian, ni hwn mi di han o'i. Ceir thart is stór. Niam sa fian lot. Ti'n cos me ti'n bliad. Ceir tó go ré agus inis siún ceir thar. Niam sa fian lot. Tipper si fian. Oh gosh. Casualty. Casualty.